kailangan court iban tolaro katokera ka school me ko saya me pit kapag ki Soumwahu dito na child wada puksarawi o kas schoolen alasang te pilala alasang tame Jesus kunbuya niya ka tungkat pensampawat so kayon ira iban kita script irang bungkan mora kayo narami men challenge watak pana nan same Soumwahu isak payo isak lemao kachin masani ma mire mal me Soumwahu petak yo mo mire mal me Soumwahu en karata me makan en momodso poren kapakapki o kiyeki tile numaren kauno o kapakapwat pan uyawin poson me uyawin poson pan kamaurala Soumwahu okay eko saya me makan ekerado me makan en momodso okay iko por kiyo ikamele message ko saya sompar apo ko saya ma nuposon ime masani mosa ko saya ma ap kapag pa uyaw nuposon karata ma nuposon mi kamelele kay dek ma nu sompar okay but kikcheka sompar laut ap sapol machay poson chuki emasani kauno bang katin kakela kata o katin lapasam tepokan nan kaskul kan me kanagalar ikos ko saya me tip ekin saledi yang armas Soumwahu tip ekin kalwa yang armas Soumwahu so ni kaun Jesus akan ma kaun tipan armas aray Soumwahu kan berken maula okay ben beliau jawab tak poin sansalamau ma mire mal me Soumwahu okay yermen poin sosame puksaraw melel puksaraw aman iminan stowa yorano ikilang aman ay kasan alu jamoy ikilang jangay baka po Soumwahu iyasame anana kapag aweso jamen lo kaya to eso jamen mentasan kapag Bogita, kaya long kanya po ikin patapatak. Angoy kilan la jangay pakapaka. Apo ima puksaraya masani. Mamia remal me Soumwahu en nagkaroto me makan en momotso. Poren kapakapki o kayeki tile. Okay? Kapakap kayeki tile ni marang kauno. So may bang kayeki tile kayeki tile yap sa mata wame. Iwida tatong kumarang kaun Jesus pon le. Okay? Acay sabol macay uyakan banggan pat nan tama masano. Masani ban. Irong alaris may ikilang tang aposon nan momotso tenan puin mo. Arangay paki yang gotong kapakap kanya po Soumwahu niya kayeki ti le ban nasame. Leo. Okay? Wali apang Krais rechal. Puwego poso na leo kay te aki ko otraman. To which a tangible me watch me check up bil toke William Krais rechal ni chepan menkon so lewa toke pan wara cheka chekon Krais wi to toke ki chail okay ako saya kapag pa uyaw no poson karte kamelele me posono pan aramas me ma kay de iko saya ma no poson kauno me pan kakela kala o kachin lapasam tepokan. Okay? Bileuro nan maki sa kuno isa kwalu, manaman pukat, pangkin yang railakan maposon. Okay? Manaman pukat, pangkin yang railakan maposon. So, poson, como yung ngoy, cheson na letia chamaula, kijabanan ko poson ko sa iya last week. Aki cheson katarwe kapakap, kijahan ko poson. Pumasoja poson recha, mal, tama chabang biya. Manaman pukat pangkin yang iralakan maposon repang kausa sang suwatakan natawa kausa sang kaus ugni marang kaun Jesus okay kausa sang ngen suwatakan renaramas nemare ime chaikin ndaki I kaus ugni marang Jesus masani mo
Chailen kau sesangin suatakan ni mare. Aga yar maskinda. Wok mai lomo mai kapakapin lomo. Uya song kapakap tache pang uya. Song kapakap tache pang uya. Cepang uya kapakap ba nasa me acha kapakap kaluwet. Betesto the tongue kapakap me Jesus masani. Okay ganda. Wok mai kapakap tu ajak mai leler nan lang. Okay ye maing. Chel mimi nan lang. Chel alala samtame kau na masani. Repan king kau sasangin suatakan re naramasakan. Ni mare repan masan ke masan liki kan lo kaya toror kaya maskan rong lo kaya toror ke lalawe aya tu boleh masan ni jaba masan ke masan liki kan okay marapan koleki di paral kan seneng kan o marapan ni mala me kot me poison socha pan ke me resocha pan me kila Repan kita paral kan pon me Soumwahu kan o repan kelailta. Okay, ika repan ay kinta puel paman pon wasa matakan pagita irong iwatakata. Ay because saya wasa cable pan ya nimala me got poison lang chay sujuka kan ki socho poson re chela buya tama puksaro masani yaro poita. Okay, jaban bil ni maway poison jaban. Ang la masaja jay kamelele tama masana masani. Okay, masani yer reso jaban me kila marabil ni mala poison. Kastampolan sa wat poyaki Soumwahu ka corona. Eusangan yata isipeka jaban ki yata so aban tundur la gogodo. Bijay mimina ni mun samba kapal la laudla. Rasa matagin lina ituk. Okay, lina chungkan chay la sama kap ya eto tala mata ko posri bang padi imek chay mi milale eto tala mata ko Jesus kat ko de Jesus nak chom porta nam tapok iralakan me poson melar palwara ko pampleo morta ke jal me morseli panewong Jesus okay nan tapok kat to karyawa igo sayaya ransaraw yo Kachto kariyawa Jesus o karasin sambigan John langkan uyakin jeu ko dito po sambawat. Okay, mawanong anti-Krais kamamuyala karusiya kan mesej kamelele kauno karatay pangan king gichain kamelel men launan tiyang kamelele. Okay, abang kampaga kamo men pompe man panso kamelele kot tirin mesej kamelele kot. Okay, om kamelel, om soju kamelel chuya tame kot hima kot o utana bang uya tame masanier. Okay, madu isa kwalu isa tuwa. Bileo Maria man remail pan. Minimin kipana arak kapakap ni sampa o pake megot utana pan poyangera. Sangren samay makat nan lang. Wasa akis Maria man tesliman kingkopa na yan ni Mare ikin ye yang rail wasao. Okay, magarita chayban kat pananan zoom tuwe drama ngoyo iklang way riyak bimi pewe. Okay, kaya pung kapana tama masanang kot mamasani kaya wiya pak te look war te bil command te bil gogal gam chebelen market ni marang count Jesus song koros me chay wiya wasa ni poson kay bidiwa. Magarata testimony ka ikan rong meraganda. Uy, rong pata ko ha. Ngan saraw siya tapoy. Kuya po kita. Me bata ko bosan dan tinta. Son rong ka melele tame rong. Kareta kauna tatok. Masa ni riaman siliman pung kepana. Okay? Pakai me ko cabang kapayata. O buya kia chay pit pung kepana. Ekajer nang punga chay. Ekajer nang sumet. O ikan galap ko saya Jesus sa can expire. Okay? Ansa mbakang bilbang pokata clipwood muri sambar isak murin met. O tatongki masanang ko cha mauro ngen. Okay, so one isak silu. And mauro ngen what ki ngen. And more. What ki auntie chorus. Okay? Arama saman meban kinchonga life pula mami jo sama kawan komporta ya so. Atra respond atra sapang atra mongyongan menaleta tama kapulipul doni meban painto nilimang ko tra toga tra more
Gi chamanta som yap baptizing in sarau yo. Pui you what a puko. Yo da wat chon nuk ngai kiba na puko ngai ta okay ngin sarawi. Ama mele mia ngai sarau klan seli ko ta bai na la ana to ke ya pui men yang kon. Okay, and so ngai slay ni popti. Okay, I popti pan power and court. Malang kau na tia ta poi na nai pero. Are tami ko sa ya puki yo mo. Ma kom yo ara puka ya puk sarau ye. Duwe chen jingitar sambarkan. Kau no jam mangi sambar tapa. Okay? Abiet wada ko nak ko sapeng puegi sapeng. Sabang enom kamelele sabong enamana sabang enom yanane. Kau na bang parong kami. Okay? Kau na bang parong kami. Hallelujah. E no kitier. Nya chay bang pungkabana isma pungkabana. Lap me pata ko pung kita amen tintawa kam kamelele. Lap me uyerongo pung kita amen rongo. Ije makam bang kayip ki makam uyerongo ko komo ko saya chake likam kom bang kayip kauna ban sipalay komi kauna ban leta irailakan me pung ke poiki. It's not about me kay tek ngoy of course makachiniyas o kachinirong kichail and so chorus. Okay, same spayo usu. Same spayo usu. Arakumail paiki angkot o pelianda chepel. Paiki angkot pelianda chepel rapeliali. Paiki angkot pelianda chepel. Takot paiki angkot. Kasaya keter nanak. Okay, keter nanak. Keter likam. Okay, keter likam. Keter lamalam suwet. Okay, keter lamalam suwet. Okay. Keder, lipanat, keder kailo, keder. Okay, so you were one pike young god. Ma I mora turn such a pike young god. So chay manaman and pelian chapel. Okay, so child manaman and pelian chapel. Pogdak chagan minan masano. Okay, armas pan psychotic lalian nor kotonyang pilkapakapim kaus ngen saut jabam bor. En so jaban borong silang en song kapakapo. Bogita kaunokin sapang jadame masaniyar. Pekyong got pelianda chapel. Amen. Abanchang. Sims payo isu. Arukumail pekyong got pelianda chapel. Abanchang sang kumail. Matawa kampokepan. Juntotokin momot so akan de. Hey, mail te pelian chapel. Mail sasa me manaman. Manaman. Chapel mimi pane chega. Image Jesus we are young and mimi under my feet. Okay? About cunning. Ebangin koko weselio. Purado. Come ke la chakak togi como. Pogita morso di prapaman. Koko weselio. Koto an sama keluar celawa ban togi como. Koko weselio ko to sama kom tron so to sarau remi kom di punot ki corona pesongkan ban togi komi. Okay? Karena cai saja bang wawa tapi na cai acai poson na cai komata cai. Amen. Jesus position us above the dog and ngen sound. Cai bang mimi was sama Krais puliak cai. Cai saja bang bob tiba. Okay? Cai saja bang lose a cai. Ewang kauno, popen Jesus masani. Without me, you can do nothing. Nan sone sak lemau, masani me so moto ye sano. Chu kon wai no ye kamu yo ngoi imo ya ran tu ko kan. One tu ko one apelo to one kong to ye one morin ngen sarau ye morin na tomorrow por ye. Apo masani without me, you can do nothing. Okay? Jesus position us seated with them. Episos ria wano. Kaya yang year Krais momot. Okay? Momot. Ningen. Nipalingen. Karta chaking kapakapti. Chapel market ni marangkaun Jesus. So chapak ren chapel. Ndangang pulagawe ni marangkaun Jesus. Okay? Chapak ren court. Pui me court. Agakao Satan. Pain masanier. Okay, okay, ramas kinta. Kapag niya friyom, kaiten. Kapag puksarawi ma. Puwemi ng puksarawi. Hallelujah. Okay, scripture yaban last yung child mepit, minister like Jesus. Child
papa tak jalan kapakap jalan buya pukong Krais na tuwang Krais look pa yo pa kayo pilwatak dier maka pampilyo chawatak ni soja pa na aramas koras me mia kampakapara el me Soumwahu me ane ke songa Soumwahu soja lebil rea patrowan Israel panong ren Jesus Israel me Soumwahu kan chonga Jesus Israel me Soumwahu kan chonga Jesus ma komu irong me omu Jesus and luet chonga naman Jesus okay chonga naman Jesus ma komu rong me awiye kakao na noro yesan salale kay de kichel ap Jesus me chel lugelong nana chel mor agat lale chel emen kotokela tame gatun buya so damaro buya changa ke pana aramas lang ansawo Jesus right kilang right losa yosa mia no physical rokolarea ansawo Jesus ngen epola ngeneu nene yang koros me solang o ipsapal kareta kampan mangi me posonen luwet jonga amana ramas call the bon telephone go re wawe Soumwahu kan porque the same Jesus me we sabol matatok paria kit samalaro icha me men kasaleta nan maurin sabol maserikan okay Iarikat kitang lima ko porail koros wataman o kung kakela kay railta. Rail me Soumwahu ka wapana rail Soumwahu ka kat kita porail kabaka. Okay? Kichal religion chalinda kay teka tuya pa man. Kay teka chal wiya pa mo chay banal sanang puksarawi. Okay? Chay bang isme Soumwahu ko to. Ta chay masangi. Jai masak kapakap kiaramas asete na papute chiak rail seli. Okay? Isme Soumwahu ko to kapakap pulpa mo po kapakap. Lang poso ni sinceriman na sinceriya sampar wanawan sa what may paninta kapakap so chapi kasal udah toke kapakap. Data la santa mi kilang igun buya toke chawa sama to kapakap. Okay? Abang kapag nak maula mom amaso jo maula Jesus kang sabang abang kisama na dudo menen kamelele me kauno masani chelen mia chelta joya okay so masani iari kat kitang lima kopong koros wataman o kating kakela kay ralda pulpa child Nyar masing kapag kunan telepon, apot mimiselimpa, pulpa man pewe. Okay, pulpa man pewe mangen. Pokita, cha alasan dami Jesus wiya. Pa naramas ma, apcha matawa me pa trawul wulian liman Jesus toke lap me Soumwahu we katar kapag poson abang mala po kiti. Okay, ngayon South kan pilgin koye isang ren metodro. Ngayon South kan pito isang metodro. Matawa? Kacay kang kaus ni maren Jesus. Kacay mempombe kin jong asali sinwini kan me ngayon saut mo. Okay, chorus me kin togo chon chugo ngayon saut mo. Mia chon chugon. Amen. Kauno kapagata chon chugo ka pwe kamo patrail. Wan chugo ka chon chugo ka kamo patrail. Okay, mia chon chugo kamo patrail. Kaya ap Satan can be dog chay we are young come young or young young winanilale. Mokanta pongi alaraniyo. Satan can talk a kapugan kauno, when litter and capello gay good. Gigar darmas good talk as in John Juga winani, Satan macom goskasa young guy then kauno. Okay, begin back pa sang puksaraw do cha lalaw back pa sang puksaraw asin bunani ya pak yimbang puksaraw dagat tatong ki puksaraw. Okay, matuwa cha mocking matuwa cha chay kapelo ka kauno buhay ki makom tatong ki omo posan kom so chana na chandru ko kam masan cha Soumwahu kan mawar ng South kan tranger. Okay, Ngen South kan pilkin koye sangren me choto ken wurwurin tinta komo me sapol mang kot
Jesus ap kung kachin ang Israel ta o so chakan moitang ren lokaya pueki arai lasa yeime masayao. Okay, Jesus pan reveal himself later. Jesus pan kasaleta easy. Again, katrogeti one Satan pueter kosakosayan sawo. Okay, komuyo miata authority. Okay, pan wadak ni lokayang waya puengkak sansaltami song ko sa yang child. Okay, Jesus lay hands upon the sick. He touched the sick, and the anointing in him was released to the sick. Jesus anointing masanon waya tuwacha. Keiti makauno. Pulpewa buengotong kamau yala. Aramas ka kela ka tao. And so megan pul ni lima kan pewe keitio chang nan maurin aramasakan. Okay? Jesus spoke with the word of authority. He commanded sickness, fever, and spirit of infirmity to go, and they obey him. Tami kusko sa yawasa, aking kapakapin authority, takot authority, pewedi. Kapakap dito sanan lang. Kapakapin kaunda, kapakapin pelian, kapakapin nasa magawa Satan Lucio. Okay? Yanane chentakan market. Anani choko say one nanan and maula. So Jesus tame uya ngen sawa chaka pati sang ren armas ngen sawa chaka uya wur lang wasang kapakap me wasang kautak pero wasang kautang kan me nganen ko miya aramasakaken manifest marilim bakong ko sang ni nuwan ko tama ngen sa usang ngen mira Warin Soumwahu suat caikin ta Soumwahu nani. Okay, manifestation ngen saut mokan. Mokitin ngen saut rongalar ngen so chaka insin senama nan motang kauno. Okay, asame sumi misele mainland nya chawasame. Sansarawi nan sarawi go taramas manifest. Men musumuse men mumus. Okay, pagkita ngayon sa ojo makit kita ra kontar presence nan molen kauno wasami mimiyo. Luke isak silu lel amen isak keulel isak silu wa iban eukiyang getrail liaman yang miwasaw wasang kautak mengen suat tiata pewe Arain sampar isak walu, mekareta Soumwahu. Liyong pokos oinanen kospa na socha kaktangta o kasinenta. Ni Jesus masaniya ta liyo, ap masaniya liyo en mayauta sanga Soumwahu. Iyar kachkitang pawe limako, ansa otra liyo patang pasang o kasinenta kapkap ngakot. Matawa, sambare sa kwalu, liya kenyang sarawi. Chon sarawi kan mo ni charel kokol, o uya patapatak. Pepon sa asame, miyang ensaut, kalkolo kalimana, mpokos. Okay? Mpokos karata i-challenge si kakela kay kichel, chay kama rongorong. Chay chanane. Yung yala wamparo na ikapakap kira mas chanane. Ipsapalcho o poson tama masano masani. Chabanyang kapakap kira mas. Okay? Chabang kapakap kira mas. Icharma wamparo na sojokoto pulbaw ketera win taime kay so niyo mo ipsapal kauno keye komuitir. Ngayon saraw kat lalamoy. Ngayon saraw kat lalamoy yan mentoke aramas Soumwahu kan. Nan wasan Soumwahu kan. Wamparono ka kuya bata ko nagi ameni samalar. Nang punga niyo coach mo. Komuy ipsapal miminanam saraw chamanta storya. Okay? Porque same Jesus me kamao ya la limpo ko sana nim saraw ya. Ija Jesus o makatlong lalamoy yo lalay. Akatlongan tatong kung kitsa kamao ya laramas. Okay? So, matawa sambari sa kwalu. Sambari sa kwalu mpokos. Jesus
Krais ko sa yang on bidoy iara pulpo poe nilima poe ay kelalta. Okay? In Jesus' name, lay hands upon the parts of person's body that is sick. Nya child tatong kumarin kaun Jesus, pulpo child pon me Soumwahu. As you lay hand, release resurrection power to heal. Okay, resurrection niya child pulpo child pon me Soumwahu. Matawa me power and coach me pulpo na ramas. Pue I manamano makamora that Jesus. Pue niya sa takachitaranan lang. Ija manamano may mimire mo yore. Tami akin suggestan salgi sujaja poson. Abchana na practice. Chana na kamelele. Tami masani. Okay? Masani speak with authority. Authority Duwe bewedi. Kapakapin bewedi. Ikariyayuk masan cancer. Pido ini marang kaun Jesus. Okay? Poco lokayawayan da infirmity Duwe itaitian Satan makareta. Pa traila ba wulikak pasani sukara pa. Okay? Spirit ngen metoke gichain. Arma child tachenta. Oh, iko waki. Or kampang ko waki arayan. Ama kampang ta japalian, kampang puruta ka malar. Okay, ichamanta no po. Mimi pompi sompar koi samalaro. Niya sa may kekela locha. Nakakamplain ki natin sa wabang pakatar law yaw Pilipin, de pakatar to away. Po momampo umpokoslar. Chok undame to YouTube. Agang kakamplainin matak. Okay? Kuya ito red po kiso chat pa na Pilipinas and ako ito mo ko to sabach po semi mas ang kakapaliyok lel met chinsawo sa trawiyawi po kita kaono kamao yala. Okay, kaono kamao yala. Ay song kan chaipan kin tatonggi at dore di tako tra dore di kaunta chepel kao sa waiseli. Okay, the key to minister in the power of Holy Spirit is knowing your authority in Jesus' name. Without any fear of it. Okay? Without any fear of them. That means, ikos ko saya, ikin, kachailan tatongki, maula and coach po naramas, kachailan osachay, pung, me Jesus kat kiyang kachail. Karata may strip sabal, ipansa sa memiyay pung, ichamiyay sa may ganyan sa rawi. Amay banip sabal, ipana sa memiyay pung. Kauno, yay pungan, wiyala sa riyang coach. O, tatokin chepel Jesus kawalar ploy. O emasani tatongi mari pulpom pon me Soumwahu kamao yala. Amen. Good news ma. Iwe wen rongamao in Krais. Ekiyang child kaperen nana child mo rin solang. Eso cho kapunot e kaperen. Lugay saksilu lele saksilu pampleo cho watakadi. Yay last in scripture mo liaman me yang me wasaw nangen swat yata pewe arain sompari sa kwalu matawa sompari sa kwalu makchaba nala me yay ko ama arangen sweto litluwi kamui kalkalogay kamui. Okay, makchaba men palian evan market Leo pocos o inanan kospana sojak tangta o kasi nanda ni Jesus a masanita Leo e ap masaniyang li mayauda sangom Soumwahu. Okay, chamantaman mo nakap may pilkapakap kuwasan kautak wiwiya kautak wiwiya kapakapang kot anyay kilang lango kabede umpos tuwa jalisayan ngayar ko lang ngayon ta. Ito ako ngantay kakapakap kano kasaya amo mo na ikulaw ngayon sa rawin tatong niya kula kapakap ki laba po kay dek kapit walakin normal ngayon mimilala araw ngay ko lang ngay pakire ikakapakap kang kamoy me ngayon ta ngayon sa rawin tato me kay dek umposin mo ngamen paluaran ngayon mimilala. Ariyan sa mito ka kabitiw. Ito ka isa dya pagi melaw kabit ko di inda ngayon Southern Satan. Pula ka isa ng kabiti
so drum pungwasa. Okay? And so drum manifest which a moggy tapaluaro, pudinan chadro, matray bully, or deliver. Masan and got manaman. Masan and got manaman. Macom so Japan men song, you drum pan so kamelele. Also jayang enjoy. Kalangan ng got magak sansan. Nana chay more, niya chay bang we are trying to talk and kauna mak chay bang bake. Amen. So, chay kapakap. Kalangan ng komo kaon Jesus, kapag marumisaraw, kalangan kiyang komo sabol mo masa ng git. Tama sen bilgos ko sa yaligin tama melel. So, wadagero sa kiyang wiwiyalala sa kalangan kiyang komo. May siwa ko diyat kapag mukumpangat yung kalaudela at kamelele. Kalaudela at kakan poson. Pukam yan lingalingan na may karosya. Kam soja paula o sardi o mimiseli ren. Pukam yasata. Murin ransilu kam yasata. So soja ka kol komidi. Kam gajin cut ni palimao ng coach sam. Kam gajin biya low kungit. Pat poson and kakasinan o patapat. Kam gajin kupuro ka peta karosya ka me yung yaklakwat. Mamia me Soumwahu kariala mo san Soumwahuan. Nam palawaraman ni marang count Jesus. A lady ang maula. Tatawagan ngayon sa otra kang korosya ikamanduk. Nam palawaran na ramas koros magilgilang yan ang kalakwat. Mokit. Pulake. Kakalukang ukang pidoy. Ansawat ni marang count Jesus. Amen. Amen.